Theka mutegero Weru TV bwaga nuntu bakona kanya kugwatanira na Weru Thaa Mugwanja mbitagwo Antinyari Kenyato kianjiri Nteto chetu onde aritoba kirasi gya dimuli kai no reti arimo gutigira ni bakumenyera na ba batika thangi kweni bangi akiwa mutugo jo ije kajo gucokera kairindi muli urani mwarimu munene wa skuru ya ndaka ya Machakos koroki no reti anene ba maskuru weka mitaratara ya gutigira skuru itegotweka kioro gya gutambia murimo jwa corona. To principals is we need to be very vigilant in containing of COVID-19 measures. We must be very observant that students observe these measures and where possible support the children. There has always been complaints of bullying in schools, and I want to take this opportunity to ask my colleagues and I that we be extra vigilant to monitor any to be vigilant so that we take they have done. So the other older students must be made to understand that there is no mistake has done to join for did start and was 27, 29 and 157. Rugaskuru primary restoje. The Boba by today na boreba kuwa tulitanete na te achiari yake achiari ba skuru ebonze akioro na to bwethie manto yange bua ankwenda gwa na ba ona ngoto manake mwazimu akabea na te airo otengwa turutira ko charuru tu ya be shukuru barangara ngeta iko na ama ba bonde mane akoeba yo kuilela ontoto yete aba to kwenda kurira ibo ntoto ya wakatioro no ntomwana ake yako wakora ikero to thato inakio to thato wereto ya boto wereto thaito intake oroke rokere muntu airomba murungu akagwa mwana ite na choke kwebyanga mange ya thukuru nya boshukuru no eje echaruru kabea wono ndo ele owe batu turianerete kuma charuru we tara ithe utegora muno batu era enora kere wete ende wono ndo kabea ato angene iro turitanete kindogore wote ma okane otunengere tunda we na miba mudara kabea ikwa na ore keke linya to kwenja keke ororu are katotethie tombe waka jioro bibinge na na beto bone aweta honte na yaba inge obwira kabea to nilele eithe no to gora yujendira joro to tungwa ito lo ya eta komienzande na rora na atomiere ke oro ito gorera Kiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi. Tuko inka inyuma ya mateta kumira gurura kigina kia mira kiria kia yajaniro ni thirikari kaunti ya Meru muthenya jonaro mukaririgiti wa kia Kenya mbele mirasa ko Moses Lichoro na tumirite guitetera kumania mateta jaja Lichoro aruga mbecheji no iriona ikaje kethie mungene yomba okulukwa nikena na murungu atethio bumushwanda yuro yomba okuluka lakini ywe kumba okuluka mwanka ito ya milioni 20 kinya tukoru ikuire tutumba kuwa na giori kira tukoria turamberia na goria chama wetu twachoro imbiongo ekwendelea katikati getu na kamiti ya mira na ofisi ya governor nondu tukwenda kumenya gwongwa safari twitite na ngete kwenda kuthuka twitite na ibo turetite boboya nikumaniana matheta mamu maramari na atongeria baraba tongeretie kamiti irechwaga athoko ya mira wa mwana society ya mira ya kumantere echegembe baraba kutheta bakiuga ati ngavana Kiraito Murungi itaka abenerie mantoni meye kweja wa allowance na kinya milioni 20 itengetwe cha gutetheria mantoni meye gucheria athoko no ende no mukaririgiti wa society nutwe Moses Lichoro no mwe wa baira wa ibathi na mbe na kuthingateria mbecha inu na ibumiriti na kwithetera kuma January ironga bana ntumire ambira bakona allowance na milioni 20 choi bakulukirwe na obotoro milioni 20 chigara allowance ko kamite iromba yakwa maandamano yakiendelea weteta nyene kubayukia ibampe monga tuko Jumatano ngaga na bonde mbasokerie banangere report ya allowance yo no ntunia kulukire nyama na titwandikire na turekia county ko ibetere kabisa ibena wetera Lichoro ogwayarira atongeria babu ibethiro bena wetera na batikaru nto bothoku nonto we arega na kwegana ati mbecha ciao ikonekana bia cio itaura irio besa irio pionde yana kwena besha irio
kira kite wake ibatu kumara ngaba naitere rotha tutakara ande tutira ndi kuona ntunare yere ibontu nkua mpe mangaji matano nontu munene haikuo tukarende allowance yobone thine utithine ngetuinio ngobera bakona allowance teka waine ni murungu amuringitherie ko ora murungu amuringitherie ngwethika tobane nga allowance yo nkoro yeke tobane nga allowance yo nkoro engabana nkoro enjega nkoro kwenda ntu kuma antere cha Kiengo Betan class Chabari. Kiama kia ODM kiugite gitiumbite kugita kithurano kia matura gutara mabisaba kiama kiu ni untu ba mitaratara ya corona kiama giki kiruga kaunti ene Embu Tharaka Nithi na Meru kaba gwatanirite akiguru ria mabisaba ni untu ithurano bitomikana kwegita ria mbere kaunti ya Meru nandi ikethana mabisaba kiama nyuma ya kurumirira gututhuka kwa nene kuvitukira ruvonge rwa ugima wa mwiri niguo andu matigaoke vamwe niguo kunyivanyivia gutamba kwa murimo uyu ino yanginyagia riu matavotete gwi ao wana gutari gwika ithurano wana gutari na ithurano iturwa iria iraikuo ni cia atumia andu arume ayuthi na iria cia andu aria mari na mawathe na varia wa gikundi kivetwe iturwa 20 ino ni kuringana na mutongoria wa ithurano cia kiama giki kia ODM bururire niwe Catherine Muma. This exercise should have happened last year and we had pitched to do it in September, October, but it did not happen because of the COVID restrictions, and we have postponed it a few times. But we have then decided to encourage counties and members to try consensus so that they can agree. Wavo kaunti ya Meru ni votete gukorwa na atongori a kiama giki kia ODM gwa kavinda ka mbere kuma mwaka wa 2010 kuona vau kavereri ni gukoretwo na ngucanio cia kiama giki thiini wa kaunti ino na iria itumaga matigakorwo vamwe undu mangithura kana gwitikaniria atongoria ao. I would like in a very special way to congratulate Ms. There were some disagreements here and there, but they have had a consensus and I'm very, very happy to say that by end of this week we will actually have a structure. Tia Embu niwe Moses wa Muru ni urauga ati kiama giki ni gikorwa gikigwatana na ciama iria ciengi iria ironekana takwa mangirutithania wira vamwe niguo gugoca iturwa ngurani cia utongoria thiini wa miena ngurani ya bururi kithurano kinene kia mwaka tuthiite. We have opened our doors for the light thinking parties, and we are in negotiation with several partners, including Jubilee, for possible coalition, but not Manja. And our doors are still open for the other parties, but the party has to bring something on the table. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nkatho cia mwanya kirego mutegeri ta na mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma kagita gate kuraja na Nteto nkuruke. Imurimo kweza kwaju gwatamukire baingi na jo atweka mpanga enene miaka 40 nyumene ndoa ya mulimo jo itombeka na baingi betita na mbere gutotoro bwao kumane na mulimo jojo. Kitambo tulikuwa tunaona ni mara na wengi hawataki kutumia miaka hiyo yondhere na thirikari gitete kenda gukandana na mulimo jo 90 kenda gushokia biurie bibi gwatana na mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana mwaka yongirie mumana kenda 84 murimo yo ethera yo kinya Kenya kwa miaka 37 murimo yo ithirite uriari ni ate yo ithirite yukiro wa wanayo kwambire Jumaine eje aja Nteto neshia Weru kire rugono ro mwanya miaka 40 ya mukingo. Weru FM 96.4 Rumuri Rwa Ameru. إخواني ترك النفوس بلا علم ولا أدب
katarki almaridhi bila tibbin wala asin. Ndugu zangu, kuacha nyoyo zetu bila ya elimu wala Nkatho cia mwanya kirogo mutegeri gwetana mbere kurumira nteto chetu tugicokera wakagibo karibu onekete kuongereka kwa kagita ntere cia ndoanda nara kurithagua ndithia untu bubu ibutigite arithi babengi bagitaraga thara inene nyuma yabo kwirwa ndithia ciao arekinya bamwe bao bethagirwo bagiteja uturo bwao amwe na mathina jau bagatigana na urithi ni untu bwa wamba giki ni gicunci kia muthia kia rugonoro mwanya ndithia cia thina ureteri-ini Kevin Kimathi. Mukuru Charles Kamuibo mukarigiti otheri wa rithi Nyambene na mukuru Steven Thinkei mukarigiti wa rithi Bagaru na yakuru Banjuri Ncheke nare yarungamiri arithi muno Kamuibo awika Weru ni ati mwankatha ikwa miaka 3 ithiri arithi betiti asare nkulukia kwamba bandithia ba kaunti jirani ibaitete na ng'ombe ngiri imwe na maana yana na 26 na ibaitete na mburi ngiri imwe na ibaitete na ntigiri 26 toto kana uriba ndithia yu ki ng'ambe itutete ng'ambe na mburi na ntigiri chungene milioni 98 na maana 9 ano tu tukaringanira na cha last year of which it included itolusete ng'ombe na mburi na ntigiri cha over 1 billion na kiriaria kene boti endi utima talia na inya riri arithi baba shumia kuandikithia riboti cia wamba boi maratasi buru ya ombi batwerie na bo turia kia ng'ombe igwa turia guntuku nika kote thirikari no tutona security kote ndio kote chief kote sub chief kote kinya tubo palelezi ba CID kana bate kote na tuba banis para ba koidera bakeme antu ba rike ko watawa na ba bakadhibiwa no tubakara kwa dhibiwa no ng'ombe gaite gachoka na antu bakwire bate kuonekana ng'ombe ra chitire tutumba kwa na compensation pamwe bati ibaire nke completely na kitu kiko kituriariti tukuria mutunga awe MP wakwo ni tondu batutima apu na kabea banjibika thirikari no tu iucho dachi ina umbi twenda kuria tereka umbi twandika irore kai decoration itumba kuthia to thirikari umbi uto compensatwa na kiriaria kingi kaumokongo akabundukiri tumairui maithaba kuangangia arithi kuna tubaturire au baina bunduki 21 bakirugira ndamu ne ng'ombe kunyorwe na iruterera Nyambene na bariko ya bakaroma au na baskia antuba wetu arithi bunduki 21 na ticha alali itukwachi na iyo korokera na thirikari irigonto ku watu kwenda koromba thirikari mantu ale yayo kiana haraka iweza kanavyo nikenda kinyanto baba menyo inaba kuma na bunduki nyingi tayu bakweyacho adharani na batokera na itokwenda balale ubu bwitho haraka iweza kanavyo o mabisa ba ukariba kyolotwa kumania waga ya bobora mpanga nterio yu muno bolota kinyayu Nyambene ni ontu yeka babatire kiri ubadhiatira muno mari kumania kiri thirikari thina ya kwithira tukiona asara yu ya kuma miaka yu ni neglect ya leaders no to leaders ke theba kwata itukwata iba kwatarira kutiomba kwithira kwina mantu ya tayaya asara ya ng'ombe kwita ita kwa ita itukuria county ituchiona inyo chiona na kwirimo mwaka muthiru ng'ombe irombite kuwatanwa ng'ombe kithumba charetwa irie ndo muru indi twikutuika tukaita kwa identify ng'ombe chietu thirikari ni arukiririe ng'ombe yu na tutamenyereria rukirirwa atia aichari na ng'ombe chietu nyingi muno ngurugie ng'ombe u
maana 5 no kaulo wagagia bobo kiongele kowo misemanu ikathomba yikini arithi anene na nyama abisa baukaria yoswira ntaira thine yi misemanu buru itona matunda Ruarua atoriba Karama Muthara na Kinyatigania West tutirimane barabara thakia tumenye ngerekana ira tukweta twenio na ngo batangasira Ruanga baira muchamanio ndicha mari wa peace na marito beto akamuibwa Charles uroka ibwa matangazo yau tafadhali inkwenda tuwazana turarethi tumenya buto kurethia ekenda ndithia cheto itegea kwa thina na kiri matale ya nene banteri na inya thirikari kiri bokonyo utethia rithi bao thiatira buru esunsikia muthia ruyu kiri ruono rwa ndithia cia thina Nkiripotera Weru TV kumatiania Mbita wa Kelvin Kimathi. Muchethi umweru machindano ne jangari Andrew Mwiruri ariuga ni bangite bwega ni untubo machindano javo weekend iji jaja kathithikira ntere unjoroge atonyere mbere kiri safari rally kiri machindano ja WRC jara jathithikirite Naivasha nare ngari yawe yagwatiro mutino kiri kagitene gakaba kethro na ngari ya Subaru Impreza. I can start being competitive probably starting the next season. WRC being the biggest event in the world when it comes to rallying was, I believe, the best platform to start. Whatever I found on those tracks, and also considering Safari is mentioned as the toughest rallies in the world. So coming into the other rallies, I'm sure I'll not get such challenges. I think it was a fantastic thing moving now from the tarmac coming into the gravel to understand now the dynamics. I can say it is a totally different ball game, and I'm learning, and that is why I want to do the entire season so that I can be able to understand the surface, the dynamics of the gravel rallying. First is to thank the government for being very supportive to the sport. KCB being the overall Safari Rally sponsor, they've really stood with the people, and now special thanks to Betika, because if it were not for them, I wouldn't have gotten such an opportunity. I'm looking, I'll bring all the experience that I have from my previous motorsports that I've been doing, and watch this space. Tata inge na njira indi kuni ona chiaringa themwe na nusu kwendereka gitaga kega oni mbetagwa Ntinyari Kinywa. Weru Eji ni Weru TV. Rikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kudhidirio byaku bya nguku au biashara ene. Ndio twathomithio course ya spinning ni mwayo mbere ndene ni wa gwita ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundu area. Ali baite. Ali. Nandi no chionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona Nteto chia Weru TV Kirizuko Channel 39 Umamundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamero. Mudanya no tuko
bita wa munene gitongoka gwi kuretekera mubango jwa tuthunkume ndene ya Weru TV jumene cionde mathajogoro uri gwaku umaririte nyingine kenda tukwathakirira tukiria biashara cietu faida taya magana matano ni magutuma niu ngerera ngarera ciana ciakwa na nona guti muntu ungiendagia igwa thiini wa tauni eno onda ile ankonenkero anantu bare ya kuri batura kwija mumiro arauga atiri bitite munyakeri imakubia reja maingi gwa mwana tuthunkume ukubie gwa kuina kuri nategemete mandikwa ni thirikari ofisi na tuendeleire kuruta wira wonu twagura lori na twacoka twagura nyumba na wira wonu wa iratu kurukini tucemanie na mutaaramu ni kenda atwathakirira gutongerera dhamana ndene ya biashara cietu uplan urogasivu na imbesinya no gasivu ki service nkuthiria imbienge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorirwa ni ndene ya Weru TV njumene cionthema gatuthunkume kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa Kagwi gakuwa togeni kiri mubango jwa murimi saruku spinach mongawe kinyanta ekira fertilizer na tujite kuthoma mantu jege urimi bontwire itunda rya export tutiri kwa ithagwandi kiginyo giki gitonya very mathaja kugira ndaweji na kendo mba kugwata kiginyo kiria irukiri nogoro murimi ompempe na kurukaira kagita gakomo wategereje nande ne eke 10 na cionde iciregi na ndina eka ingi 10 na nusu mpempe wetera umathai murimi waikwache na kurukaira kagita gakomo sana into kya mbo factory wa ro shukure no kana mite mono moto chita red spider mite buge kugetu ikyo bichi metikirie ile bichi hiyo sadi kubwa inageuza mchanga inachota mchanga ile haina rutuba juu inafunika so tunaweka sadi kidogo ili iweze isisumbue mchanga isitupe mchanga mbali gintu jampoka ikienda rujiro eguru mbeo na ndene yeje giki gitete mbere ikyo kina machiara ke gitiginda ike chiere na ng'ombe kura ikinyama yake 10 tikiro insurance tukue mkulima bora si bora mkulima ugai kulima na guketha kwina umithio twarairie mantu jegie wendo mantu jegie mukuru na mwekuru anabare kwi mwari utega ukathugani wa ifumatiri na tigwa ifumatiri na kinya anabanthaka muntu ucio na bati kumenya purity ugo nyingo gimbi uita omba kwitho nyotiringithagia muthetu no omba kwitho imwe kurwo kuri magucwa ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanirite na Mama Digital kwambiria themwe itigeria na ndagika 15 mwanka themwe na ndagika 20 Beta Purity nguta tugwatanirite na Mama Digital kiri mubango jwa twari uma taroa Bateomba na hon bateomba na hon Batiomba na nate batiomba na nate abakugeria batiomba na nate beta wa MC Tosh nani babeta His Excellency DJ Al Kings na tukuleta mubango atuburuke na Tosh ndani ya Weru FM 96.4 nduko chonde cha kimya kwa Weru Thaa Mugwanja mongaba komicha ugoro nkabo nancho neno ntwagwetiga nati no tutwikiria kameme kara kuthikirwa buruka de tunika mumiru ririkana 96+4 nembio ni 1 and uma mundune jawerone Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru mundune ejawerone inya *812 *982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku samba sera igagandikega nambarie naciarinde murie gikomanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwaka mucie samba sera igagandikega nambarie naciarinde murie gikomanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwaka mucie samba igagandikega nambarie naciarinde murie gikomanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwaka mucie samba
ukinya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku. Geukia mwenzako mwambie triki sana. MCA Triki hapa, na leo niko na ujumbe muhimu sana kutoka Loto. Najua unapenda kucheza Loto sana, lakini leo naomba tukubaliane kitu kidogo hapa. Unapocheza Loto, cheza Loto responsibly jamani. Na maanisha nini? Usitumie school fees kucheza Loto, usitumie rent yako kucheza Loto. Loto hakuna pressure. Unapoanza kucheza Loto, just take your time. Use your own free time kucheza Loto. Use your own free money kucheza Loto. In short, nasema nini? Cheza Loto responsibly. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ni Weru TV.